Diang sobhaya pibaro iwe pa iwe ki viewers but subscriber jonga kitu ki baladap subscribe ya kanika channel sobha share shaki we pat but ki bom pat subscribe pat sobha subscribe lam ya kanika channel knang ba pinyo shibun ki item ki ba ngan sa upload ha kanika channel te menta ngapai shaka we pat kaliang ha ka ba ya day pat ka jingpen bana jong yalam barang ba jong ka party VPP Voice of the People Party. Kilapan bena balasai kesni kandon ke jingyalang ha soyong. Henry ba amai sing na soyong. Udai uwe unong keren patebet. Ha kisni ki balak dap ha ka election ha soyong. Bat ubala keren shibun ban penpai kinia ban penrem lane ban tapno ya kania jong ubak preston bat kania jong ubak samlen. Kumba yu ha kisni balak dap ba umba amai sing ulek simbenta ha ka jing shong sha tngan jong iba ardan milar besoyomoy hajan pelau sketrian ka jing sokia ka jong ba amai sing na ka benta kani ka issue ka reservation policy henrei ha ka ba bu iki jingkeli ba bun balang habanga ya shrum shaneng ki juong balasai kasni uba amai sing undon rangkat neam ha ka te ka jingyalang kabala penlong da ke VPP Voice of the People Party kabadon ha kasembol jong upra lasai kasni na kabenta baka ne ka party kabo ya katong ban pensai pai ba halor kinong rim jongka tingin ai ko komen ka ai ka ba ngidon ka jing tip lan ka jing snow pat ngin pek lasai ba uba amai sing ulik simbenta ne am hakate ka jing yalang Pak bos keleng-keleng ibadan hapedeng gede jangga bom. Natip saya kata. Namar ba? Hei, bakar kom pak bos keleng-keleng. Banong ane, ni balakhan para ke UDP ingin penher beda kerali namar pisah sorka. Piang penher da kerali, hendai hakasngin raja ya kabut, malah ka polling station ya ka NPP ingin penher sendon da kerali. Upai baso yang jengi bentau rasngol tu. Penamlah ban keran dah kumui. La keran nuwei ru bertai kertang jamaah tepo orang sekian. La keran nuwei ru bertai kertang jamaah nomor busnul tenat palate. Mai panong amazing kios nu mersing na tumper. Nomor balai ngasih pensyah ni. Tiba menang ban khat amazing kong nak kasih ru bapela. Yang baik. Nomor ba kata ke kertang jamaah kepala Jayapura tidak khat kumno ru. Amazing, still amazing. Timlah aban khat dah kumai. Ma badong maong tu NPP. Ngadei usai bilat. Ngomong di samlin do usai bilat. Poi sawai ngadei ging sendo toat. Hari hawala itu long pi ngadei kakak cembuat ceruhep. Mentah sahaja dapat dawi padane. Jia daya NPP namar ngadei kedopung. Poi sesedopung. Lepas bahasa yang jengi, ulai yang kata kajing keluar keli, ya kajing keluar keli, berkata kajing keluar keli kelapa usina kedar, kadai harta apa maulum, kan apa yang ki saya kentu sedin, kakek kisuki tebak, itulah yang sedin. Kata kadai kisi kenal kumonglong, kibarang bertep NPP yang neru, kin mau bah kata kadai kisi kenal, bah harta apa maulum itulah lendang sedin. Nanta ketua kabanaru kabalong meeting hantai pawai lengkut. Pon badang keran giwe-giwe kapin ken mau bahaya kadi kenapa pin pai parman pin nama be pin au ni dah tapi cakap nak dia ngai jok lang masih share sa uniform nin dereman. Pon bakaran giwe-giwe melai-lai masun keran ba samlin wa badar kumne ka khliap syadin web laku.